дар мусобиқае ки байни 8 давлат буд, шумо ҷои чандумро гирифтед ва чаро шумо? дуруд ба шумо азизони дил. дар хона нишаста будам ки ногаҳ занги телефонӣ шуд. малима Зебунисо Рустамова. диловар ба мо либос лозим. либоси ҷангии таърихӣ, камонвар. либосро пайдо кардем, аммо пас гуфтанд диловар чӣ мешавад ки ту биравӣ, зеро 50% ин мусобиқа шоу аст, яъне ки аз либосҳои таърихӣ иборат. масофааш кӯтоҳ аст, бехавотир, мо ба ту меомӯзонем. 6 метр. ва воима карда гуфтам ки 6 метр бошад, бо чашми пӯшида бозӣ мекунам. инак чанд рӯз тамрин кардем ва сафари мо ба Узбекистон. нагуфта намонад ки онҷо танҳо мусобиқаи камонварӣ набуд, варзишӣ. чанд намоишҳо буд, хӯрокҳои миллӣ буд ки мо аз Тоҷикистон ошпаз бурдем. тарроҳ буд ки либосҳои миллиро пешкаш кард. از پاکستان هستم، از پاکستان آمدم. چیزی بگوید به مردم تاجیکستان. تشکر بسیار، خیلی ممنون. نام من خانزاده اسفندیار خټک است. من از پاکستان هستم، افغان پشتون هستم. 12 پشت شاعر ملی افغانستان خوشحال خان خټک هستم و کلاسیکی شمشیر کتک و خټک رقاص هستم. تاجیکان را خیلی خوش دارم و ما این پیغام میگم که تاجیکستان زنده باد، خراسان زنده باد و دوستی خراسان و تاجیکستان و پاکستان زنده باد. و جایی است که یک ساحه هست، یک منطقه است، یک تاریخ است و یک ثقافت است و یک زبان هم هست، ولی که قبل از 100 سال زبان هند یعنی زبان پاکستان هم فارسی بود و بزرگان من هم فارسی گفتگو یا صحبت میکرد و من تاجیکی آهنگ را خیلی خوش دارم. کجکی ابرید نیشی گشتم چی کنم افسوس مال مردم و دیگر تاجیکی آهنگ را هم خیلی خوش دارم و اینجا ECO هست، کنفرانس هست، اکنامیک کوپریشن ارگانیزیشن و الان همراه یک مشهور و خیلی معروف فیلمبردار فیلمساز نشستم و خیلی خوشحال هستم، خوشقسمت هستم که اینجا هستم و این فیلمبردار بسیار عالی کار میکنید با تعریف و دعا میگویم. تشکر. қисса кӯтоҳ либос ба бар кардем ва ба чорабинӣ ҳозир шудем. онҷо як боғ, як порки калон буд ки ҳазорҳо зиёд мардум буд. худи ҳамон рӯз намедонам, қариб ки ҳар роҳгузар бо мо акс мегирифт. تاجیکستان. از تاجیکستان. این دو ازبک چشا میگیرید. تاجیک چشا. کنی. بسیار زیبا. این از لای آماده میشه؟ لایده شده از گیل. نه منه. سومش 10,000 10 سوم تاجیکستان. گذار این شهر یا ناحیه؟ تاجیکستان. شما از کجا؟ بله. الکل باش. کجا یافتا؟ این خانه ملی ها؟ خانه ملی. علیکم سلام. این خانه ملی. رحمت تشکر شما. تو از تاجیکستان. از کجاش؟ ولایت سوخ.
این کدام منطقه به جایگیر است؟ این قشقدریا، سرخندریا، خوش به محلی کپا میمونه. عجیب. و شما برای کار؟ ما از خزار. از خزار شما؟ خزار. زنده باشید، زنده باشید. ولایت قشقدریا. ولایت قشقدریا. سلام رسانید اما با. خدا نگهدار. نشون. این خانه ملی شما؟ اتاق دیمزده. اتاق؟ ویمزده. کلین کیا شروالم. کلین داماد اینجا میشینه. نه کلین. شما کلین. داماد در کار نی؟ کیو در کار؟ نشان این کدام منطقه است؟ قشقدریا. شما تاجیکی میفهمید؟ شما تاجیکه؟ بسیار خوب، بسیار خوب. سلام. شما از کجا؟ از مبارک. از مبارک. شما از کجا؟ ما از تاجیکستان. از تاجیکستان. چای‌های ملی شما اینها؟ خلق علته. چی؟ کامان؟ کامان. بله. پوست هم میشه. همش پوست، همش پوست. پیریگم. پوست بگو. من بیام. صورت مایلی خوب. мусобиқа сар шуд. худоро шукр ки тамоми наворбардорон, телевизионҳо ва ҳатто ҳайати комиссия, вазири сайёҳии ӯзбекистон, роҳбари осиёи экотуризм ва ғайраҳо ҳама ба самти мо омаданд. чаро? чун дар ҳақиқат ҳам либос ва ҳам камони мо кори дастӣ буд, меҳнат буд, аз они дигаро аз мағозаву ва ғайраҳо. ҳамин чиз сабаб шуд ки ҳамаро ба худ ҷалб кард ва ҳама роҳбарҳо қариб аз камони мо тирхолӣ карданд. аз рӯи эҳтиром барои дигарон хафа нашудан, мусобиқаро барҳам доданд ва барои ҳама танҳо ифтихорнома доданд. ҷоиза ва ба боварии комил гуфта метавонистем ки агар ки мусобиқа ҳам мебуд, бидонед ки ҷои аввалро мегирифтем, чун ҳама тарафа омода будем. Но если их заранее одеть, по крайней мере, их надо правильно поставить, что-то. А по-моему, всем все равно. Вы сами позвоните. Taklifini bildirmoqchiman. İlk uchrashuvni tashkilotimizning turizm poytaxti deb e'lon qilingan. хулас чорбини ҷамъбаст шуд, бо сари баланд ба тоҷикистон омадем. аммо тамоми қариб 8 давлат камонварош назди мо ҷамъ буданд, тамошо мекарданд. яке аз либос мепурсид, дигаре аз камон мепурсид, нафари дигар аз тири камон мепурсид. чун ҳамааш меҳнати дастимон буд. бо даст инҳоро мо сохта будем, меҳнати худамон буд. мо сухан мекардем, онҳо бо ҳавас гӯш мекарданд. Agar bihishti bihamda firbi kas nakhri qadam smay kada biru manik jon injo شینگ کوساش شما از کجا فهمیده؟ از اینترنت؟ شما از ترکیه هم؟ بله من ترکیه هم. فارسی از کجا بلد شده؟ فارسی در تهران من. از بخشی زفت 85 سال زندگانی کرد استادم.
از تولدتون در از همینجا تولد. بسیار منظره زیبا بود است. طبیعت زیبا. عجایب جمعه. چقدر اهالی هستن؟ تاجیکیشونی هستن اینجا؟ تاجیک نشانا قریب نصف اهالی özbekistan. قریب نصفش. نصفش تاجیک. کوهستان بسیاری تاجیکان. وی شما چی نام دارن دهه های شما؟ این دهه های ما اینجا چونگرک، سارک، گیلان، کل، تمشوش. سارک هم داره؟ سارک هم. سارک دوشنبه نه، این سارک، مایدکش. من این آبانبار حصار نام دارد. آبانبار حصار نام دارد. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهبانتان.